Mutangeri wa Meru TV ni kagitene kangi tukurikia gushemania aja ugoro bwana Arua. Tudire tukikurikithahiria gugutariria na nkuruki gukunenkera manto gathumba uria jedire tujagitinda ntere mwanya na aria andiki betu banteto bareketie kwamba kambi gutigira no kwamukira rivoti ora chikurikena kumira. Tukireria manto ja ripoti uri kurikira kumira ntukwe na Arua waziri uria urungamirite manto ja gikigina Minister Badi nombere kwethirwa akirekeria budgeti ya mwaka jwangiri 2025 na ngiri 2026 ni budgeti yonekanire kwethira ikiarirwa ndene mbunge nene aria ajumbe umbere kwethirwa bakemia mukira kuringana na budgeti ya mwaka jojo sekta kathumba ni chionere mpongeri ekiri mbecha for example kana kwangerekano akigina kia Hasra Fund ikiumbera kwethirwa gikinenkero milioni 300 kigina kia mbeu mbithi nikiongererwa milioni 200 na nkuruki iriboti ingeta hizi. Karibu sana. Walipa mbetaka Dennis Mutuma Muthomi mwanandirioto mathithio ni Jacqueline Makena. Tuambirie na riboti yegia budgeti ya mwaka jojo ni aria waziri wa ikigina aja Ndegoro Mbadi nombere kwithirwa gikinyende ne mbunge nene mushimunene John Nairobi aria ombere kwithira kurekeria budgeti ya mwaka jwa 2025 na nkuruki 2026 akiaria Mbadi na ugete ati thirikari igeta nambere na gutigira mukenya wa kawaida ati kura thina nkuruki na ugete guti ugoti kinyabure kubuthirite bukiongero kiri budgeti ya mwaka jojo jwa 2025 Badi nonekenya gutariria manto kathumba kana sekta kathumba iria bombere kwithira bakinenkira mpongeri kiri mbecha kwangerekana sekta ya ugima sekta ya polisi na kinyamanto jegie kithomo ujo no gwatinda kiri kuthomo kwa budgeti ndene ya mbunge nene kana ndene ikarobi nene bya jumbe na ara mushimunene cha Nairobi. Areas developers. Let me turn to universal health coverage. Mr. Speaker, access to quality and affordable health care through the universal health coverage program is central to this government. Towards this end, Mr. Speaker, I have proposed an allocation of Kenya shillings 138.1 billion, up from 123 billion in the current year's budget, to the health sector to support various activities and programs. This includes 6.2 billion for universal health coverage, coordination and management, 13.1 billion for primary health care, and that is up from 7.1 billion in the current year, and 430 million to provide medical cover for the orphans, elderly, and disabled persons in our society. Mr. Speaker, to lower cases of HIV, AIDS, malaria, and tuberculosis, and enhance vaccines and immunization program in the country, I have proposed 17.3 billion for the Global Fund and Kenya shillings 4.6 billion for vaccines accounting periods. Mr. Speaker, again, the Tax Laws Amendment Act of 2024, passed in December last year, exempted gratuity payments from income tax, actually pension and gratuity. However, the provision is not clear whether all gratuity, including from private pension schemes, is exempted from tax. In this respect, the bill is proposing to amend the Income Tax Act to clarify that all gratuity payments, whether from public or private sources, are exempt from tax. Support program. On equity, poverty reduction, women and youth empowerment. Mr. Speaker, unemployment remains one of the most persistent and challenging issues facing the country today. The challenge is not only about job creation, but also bringing the critical gap between education and employment and developing relevant skills for the modern economy. In order to empower the youth and support businesses owned by youth and women, and to promote development in the constituencies, I have proposed 105.6 billion for these initiatives. This allocation includes I have proposed 105.6 billion, not million, for these initiatives. Let me speak to improving security. Mr. Speaker, a stable and secure environment fosters investment, trade, and overall economic growth. In this regard, I have proposed an allocation of 202.3 billion for defense, another 125.7 billion for the National Police Service, and 51.4 billion for the National Intelligence Service.
another 32.5 billion for internal security and national administration, and 38.1 billion for prison services. Matageri toreo kereo manto jaujegie mbanjeti iria irikire kuthomwa ni waziri wa kigina Ajandegorone John Mbadi akaribanta rece chuka ni bachumirite na kurita uge bwao bwegie mbanjeti ya mwaka jojo kuringana na karibaba kana bamwe ba karibaba ni bona ni kurega kunganiro kwao nikirapo kugamba njeti eze etediritwe igitegaira mwana inchi ya kawaida na kurukiba kiugamba njeti eze etediritwe ikiona ni mirandi iria kwamba gwethirwa igitithwa na mbere na aria maturene bobo ni uge bwakari kumanterece chuka ndene kaunti ya Tharaka Nithi bwegie mbanjeti ya mwaka jojo Walira minister wa kigina guku Kenya John Mbadi athomete bajeti ya mwaka wa 2025-2026 ndeni ya bunge nene ya Kenya inde akari taunini ya chuka ibonanitie kwagia witegio na thirikari ya Kenya araba ugite bajeti ya Kenya ithondekagirwa nene inde ti wananchi bakawaida. Budget tunasikia tu kwa social media na budget. Sasa hata watu wameogopa kuongea na hizi vitu. Tunaongea na hizi vitu alafu unachukuliwa jioni. Kwa hivyo maboi kidogo wanaogopa kuongeanga na watu wa media. Juu unaongea mambo ya media alafu jioni unachukuliwa. Budget kitu ya kwanza, hii budget ni hao wakuu wenye wako ndani kwa viti. Tunaambia kwa budget, tunaambiwa budget lakini hata hatujui. Kama sasa hiyo budget inasomwa saa hii nimekuja kushtuka bana, kuna budget inasomwa leo na hata hatujaisomewa, hatujailetwa hapa mlaia tujue budget venye inasomwa venye wameamua, unaona. Kiuga thirikari ya Kenya kwanza ikithongira utongoriani ya Kenya baingi ibari na witigio na thirikari no inde mwangatha ino gutire bu thirikari ruthite na ikia Kenya batari na witigio nio gharama ya maisha iko juu, lakini kunalingana na venye wewe unatafuta pesa iko juu, maisha iko juu. Vitu zile tulikuwa tumeambiwa zitaanguka zimepanda already. Sasa kwanza budget ya last time bana yenye ilifanya mbogi Kenya, ujue hiyo budget bado haijafavor mlaia bana, unaona hiyo budget bado haikufavor mlaia. Mambo tunaambiwa vitu zinashuka lakini zinapanda zikishuka, yani ni panda shuka, kumbe maisha ni panda shuka bana. Na tunanganya juu hata saa hii vitu zimeanza kupanda. Sasa hata ukienda kwa mboga huko kwa mamboga, ule alisema tutakuwa tukinunua vitu rahisi. Unakuta unauza siku 10 hata uwezi shiba. Hakuna kitu inaendelea Kenya, ni siasa tu. Kigweta ngarama ya muturire kwigwere iguru muno ara thirikari itakwenda kumichugurekera. Hii government kuna venye bana haitupeleki na modala venye ilituahidi kama mayouth bana. Sababu unapata sisi mbogi ya Senke unadhokoma sana, lakini at the end of it all unapata pesa mob ni ya mafuta, unaona. Unapata sasa na umengojewa kama unalipa rent, ukilipa rent ukilipia mkidi nini unapata hakuna kitu umebaki nayo. Gen Z toka tuanze kunini hiyo tuanze kunyoliwa hakuna kitu ili change. Mimi sijaona kitu imechange. Unga yani unga hata kama imeshuka inashuka leo inapanda leo kesho, unaona inapanda inashuka. So sasa hiyo budget ya nini bana bado hajashughulikia fiti. Hapo ni chote, yani kama anadai ameshughulikia, mimi sijasikia impact. Tunadai impact man. Inde muthiani barutite mbetokere Rais William Ruto kuingia mawirane marane nkere ya Kenya kagita ga siasa nkuruku. Maze yani kama sisi mayouth man hata tuelewe, hatuna mbele wala nyuma. Yani olezo mali huko bana jaribu tu kuangalia mbogi bana, sababu huko tunawika, huko nje tunawika man, niko moto nikunale, yani tunashindwa sisi, tuna familia bana. Sidhani wataingia dalo bana. Keripo Terameru TV kuma tauni nene ya chuka mbeta murimi wa Mbogo. Profesa Kithure Kindiki urenwe munini wa rais wa Ndegoro Kenya ugete ati thirikari itiongerete
kana itongerete ugoti kinyapuri kondene ya budget ya mwaka jwa 2025 na 2026. Budget ile rikiri kuthoma muthenya na Arua ni waziri wa kikina John Mbadi ni arankuru gikendikie ugete thirikari igeta na mbere gutanganira na antu bare bonde batikuria ugoti aja Kenya na ngurukie kiuga bakathingatira antu bare bonde bagutumira mbeche cia muingi na njira enthuku. Ni vizuri tuambie wananchi ya kwamba katika bajeti ya mwaka huu hatujaweka ushuru mpya anywhere. There is no new taxation. Hakuna kitu imeongezeka. Vile ilikuwa ndio itakuwa. We are not adding any new taxes. Number 2, kwa hiyo budget we are sealing loopholes for corruption, tax evasion, where many people who earn a lot of money don't pay tax and they end up punishing very few people who are honest enough to pay their taxes. Kwa hivyo hiyo budget ni kuhakikisha kwamba hakuna ushuru mpya, hakuna nyongeza ya ushuru, na vile vile wale ambao wanakwepa na kupiga kona, wale wa matajiri hawalipi ushuru, tutawalazimisha walipe ushuru. Mimi nataka niwahakikishie kwamba pesa nyingi ya serikali, saa ingine tunapata ripoti za Auditor General, za Controller of Budget, tumeona kazi ya EACC. Kuna watu katika serikali ambao wanaiba pesa ya umma. And we want to make sure that we hold everyone accountable so that public money is not stolen. The money we collect should be for building roads, hospitals, for putting electricity in our homes, for building markets. Na hiyo mambo matatu ikifanyika, hakuna nyongeza ya ushuru mpya, wale walipi waanze kulipa, na tunyoroshane na wale wanaiba pesa ya umma ndio wakose wawache kuiba pesa ya umma. Kenya itakuwa na pesa nzuri mwaka huu, mwaka ujao, kuwajengea masoko, kuwawekea stima, kuwajengea barabara. We have enough resources if we manage those resources well, and we must face corruption from whatever corner it comes. We must say no to corruption and have a corrupt-free country. Kile ripoti ingine ati kiama kia Devolution Empowerment Party na kira kizikia na monoja meru ta kiama kia Mbas ne bachumiritie na kuga ati bageta na mbere na kugwata ambaru amona kuigika governor wa county Meru Mutumanto Ithinkia nikira hapa meneretie bamwe batongeria baraba gweta na mbere na kurita miario ya kuthumbia governor bakibera batige kureta mpathunde ne utongeria bo county ya Meru kagita no kau athingati bana ankia kana ankia mba kia magiki kia Mbas nibogite kwethera kuri na muntu kwa wagite kia waziri ndene county ya Meru kitegiki kibatera kunenkerwa ore wari ngabana abairo county ya Meru tabekere itomurungi mutumai wantu ethingia teumerwe kweyairithia mutumai wantu ethingia teumerwe kweyairithia mutumai wantu ethingia teumerwe kweyairithia teni ndauga ni kiama kia Mbas gitirimene aria kiugite no kagikagwata mutuma mbaru na baria bena gacheche bombe kwithiro kanya mutumari tenguge ni untu kiama kia Mbas nikio giatongererie nikio kiambiririe nikio kiari mau gutonithia mutuma ngugene tweja kubera turi kiama kia Mbas kiria giatumite twandu wa nene kagita gakawira ni ati Meru county na aria kwinga ndona ciothe kuma county ya Meru kawira gute muntu uthuri aritanairia no ngugi kuma bunge na reguru na kinya baraba te thuri baritaira thirikari ya nene ngugi ma PSS na bangi gutebo ari nabo baritanairia no ngugi kawira kinya county assembly ya Meru iria mbunge ya Meru iria gwa
Meru directory ataitaga Ngugi. Majina yakwa mbitawa Mheshimiwa Tasila Kaberia Liburu kuma Rutere rwa Tigania East. Na tukuya nalo ntukuya nene sana. Ithangonj katukuwa msimamo yetu ya kiama kia Mbasi ituku support thirikari reku. Tuambirite grassroots with our Evu Governor Mutuma Ntwethingia. Na we are so much behind him. Akaiweno wa ekuru nantu bonde ndene Meru iba kumusapoti kwa riama da yutore Meru nereke inampio netina aibu na kinyoko umara kwa you are from Meru County, you will not be embarrassed. Secondly, inkwenda ku kinyathirikari reku from the national government, our able president William Samoei Ruto itukuigwa kuritia kwenda kweyana batu turiwa kwethira kuriti kingi kirio kikwenda kweyanwa twina mtu wetura twina imani nwe na confidence nwe na this is a vet politician na tungi Chinga the honorable Kiraito Murungi amwenya ni the chairman wa kiama kia Mbasi na utongeria buonthe wa kiama kia Mbasi na member ba Mbasi ituwitikaniria ati mwana wetu muga ati bati kuthango kabisa gitine kira inde ne thirikari yetu ya Kenya na ituwitikaniria kabisa ukia kwithira kuri itikingi ikichwe kingi lakini itikeu na kambo tangazireni Mbasi ekarungama na Mutuma now and in future. Mbasi egakaria Mutuma Jonto Mbasi yale party ya kureta Mutuma wathanine. We are one of the factors ira chiaretere Mutuma wathanine. Na jau ni jona ikia kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndinene ya Mutindo Njoka Ngangi North Menti Meru TV. Nkatho cia mwanya MC Mwitonga no ntoba ripoti iu yegie utongeria bo county na nguruki uge bwa ankiama bakiama kia DP kana bas. Twerekerea munka gicigo bunge gya South Imenti ni aria mugambi Ngothari uria ni mwarimu munene wa cukuru ya Bore Eking'ori nombere kwethira gikinyitho ndene ya koti ya Ngubo muthenya jana Arua na bobo ni nyuma yawe kwenyangia into byandiki banteto muthenya jwegoro barabarete na mbere na ngugi yawe kujukia maoni ja chiari ba cukuru izi chiari barabone ni kunogwa ni utongeria bo mwarimu ujo ni aria na ndi mwarimu ambere kwethira kirekerwo ni koti ya Ngubo na cash bill ya chiringi ngiri 30 kana mbondi ya chiringi ngiri 50 bakiaria andiki banteto ba county ya Meru ni bameneretie bune ikarikarire ria mwarimu gushumiria na kurwa na ndiki banteto nawe mwarimu munene wa cukuru ya primary ya Bore Eking'ori muthenya jana Arua na kinyite nkongorone cha koti ya Ngubo na bone nyuma yawe kurwa na ndiki banteto muthenya jwa igoro bara nabo baretite na mbere na ngugi ciao cha kuthikiria chari nabo bakuga mwarimu ujo nethirite akibatongeria uria gutibaterie akithikiria gamba riri Solomon Ng'eti chura ni mugambithania munene kirikoti iji na nenkerete mwarimu ujo cash bill ngiri 30 kana mbundi ngiri 50. Okay, plea of not guilty is ended on both counts. This case will be heard before court number 1. And the accused person is granted bond of 50,000 with one surety, or cash bail of shillings 30,000. The case will be mentioned on 30th of July 2025 for pre-trial directions. Ni aria bakiaria andiki banteto barabari rungurwa mwabure jwa Meru Place Club na bangi Baimenti Place Club ni bameneretie bunene ithithira mwarimu ujo munene. Aturiwa tuiromba koti imuyukiria atua kali kabisa. Nguthari achokerwo intha buru na uraka wata ndabu na arimu baraga na inya mtura wembe akageria kura mwandiki ontheto amenye kwina consequences cia atua yeu itarira media ya makachwa itira thirire we are in a new era, we have freedom na to actually wabaringere kinyao meskuru tutetekeria na arimu bange ta yawe baraba kona story yeye
nĩ aria kinya Bernard Kirago ũrĩa nĩ mũkarĩri gĩtĩ wa Kepshea aja kaunti ya Meru na igĩkene na mĩgambo ya thimũ akĩmeneria bunene andĩki ba nteto na kuga kagwatanĩra na arimũ kũra andĩki Mubweri kuoro aje funondo bwena authority kwandithia gutonya macukuru iskuru bako thitharia rũndũgano arena ni bake miti je ugetho icukuru menya kombera bureke gori ugetho icukuru isa ababweri utande kwende ugetho yome au na ndewi criminal case ende na nyamũ tiari na batara kuorwa Okay, Jeff tokona lakini tesu udonya babu machukuru kuleta dinembi Togachoana lakini nikinyoka record ndiuka babu kutonya chukuru it is wrong but na authority nondubuleta rimwe information yere gumire kaumira the wrong information yetambeta kutweka verified and it is wrong ka verify kada baraba batara ku verify batakonda ku verify bau babweri kuthithiria ome ubweri kuthithiria ruhono ome otherwise wetonye in any institution ubweri kwethura wina rutha express authority ukamwotera rutha ukamberio kama mbweri kugira aritwa bugatandiko bukauma oh my sawa ji yes I'm saying that oh my Jeff and I'm inciting any teachers if you media people go to schools without authority mtakuwa mnatandikwa untu na bukinya bwithirite bukimenerwa bunene aru ara ikinya ri tukuromba borithi bayukiria atua mtu awitwa Bernard Kirago ura niwe chairman wa Kenya Primary School Center Association na niwe treasurer wa Eastern Region wa Kepshea ura aikuringirwa ni mwandiki nteto mwetu aurwa ni atia arimu ba wenzake bakuura andiki banteto arawire akaendelea winsight agakira monki andiki banteto bete na mbere bakiura wandene maskuru na bauro kinya ni aritwa nacho kawa kinya atumba kuwa sore turenda court ya Kyoto na yukirie mwarimu ujo atua kende kethere funzo kirewe na arimu barabangi bete bakinsaitwa ni mtojo gwitwa Bernard Kirago chairman wa Kepshea tomerie Kirago don't mess with us batwete anto bakomess nabo arimu baku batorana unjerene bandamanete tukabakava tukaikia story batetuka lakini wewe na guts cha kuchokia boro kwenda kiangwere bwana Kirago menya manto jari mubaku banene hakikisha ibakorwa bwega hakikisha manto jari mujo tetero na njere agirite nte myakethera kothire nyango ci ari muchende kenda utonyera manto jari kibanteto nkiripotera Meru TV mbeta Jeff wagitumam mutegeri kiu ni guchwa Kyoto kia andiki banteto kagita na karabare kianine bakigari ya kuoja ni ripoti nikenda chikamba kuthira chikego kinyira ogwa na njira yonde uma na weru Tota na mbere na ripoti yetu ni aranyaga Luke Marengo ora ni MCA wa Mukothima na nkurukino mutongero baraba ingende ene bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi nonekene kwa kagita gakaraza au kabere gweta na mbere na kugwata mbaru thirikari ya gavana Muthomi Njuki nikirana ndiki kurekana kwa ntuko inka ikurukite nonekenye kwambiria kugaruka na kwambiria kuonekana ataka kumeneria thirikari ya gavana Muthomi Njuki Kinto giki kugaruka kwa MCA Marengo nikitiketejo kiretwe na njira enjaga ni umwe wa musiasa na nkuruki mukari wa ntere cha Mukothima ora wizikena monota kasuba kuringana na kasuba neka MCA Luke Nyaga akothima kana aguchetha na akiri chiakari bawandi eu ya Mukothima ndagara wegona na ripoti yo tikunekera mbiti kaire na ntie tayari okunekera mbiti nonto mbiti no guturea ana boto bara Mukothima ukegwa wira ukegwa mbio wira numenyagira undende na miaka jere na nuchu ndege tindike magori terinda lakini ntiomba korogama mbona wira cia maendeleo ikibangwa ene Mukothima ya ndurire ugatwika tege tukunukia mbiti ukakwwa ni kuria ana mbiti ukagwa ni kuruthata kwe muntura apeto gwira ya kurigiria mbiti itikare mbio ana ukakuwa mbiti kuria ana na kwe muntu ageritwo kurigiria mbiti eno iri ana ageritwo kuruthata ageritwo kubu
ageretwo kubutwa wira kana nata wogo kwandika muntu arigeria mbiti etikaria mbio mwana aregwa ugetera mwana aregwa wonge ana bakarugama abakiuga barabara ikari enjera ikari ngegwonkagia rureme emogoti kono nyote kandi muntu piomboxi kirage kathie ikendie kirage kathie nchenga tubakugana byatai ainye keria banga budget ya mbere nchubete budget ya chire ya banga nchubete eno ndaugire nyo ntikira malengo noke go muntu wa mbere kuga budget nigwe Maotheni Shauri kama sabi Mukothimba Kirondi Gatithini Njoguni Kaciongo kuma kaunti ya Tharaka Nithi tuchokere kire kaunti ya Meru twerekere Monkanta ereche Igembe ni aria antu barabethagirwa bari na mawathe ntereche Igembe ni bachumiritie na kuonania kurega kunganiro kwao ni kireba kuga ati batumbete kwithira bakiewa twanya twangogi ndene thirikari ya kaunti ya Meru runguro tongeria bwa governor Mutumanto Ithinkia kuringana na antu baba batongeretwe ni mutongeria wa wizikene tabwana Romano baugite ndene ya ubishi ira chire ndene kaunti ya Meru gute muntu kinyao mwaure na mawathe umbete kethirwa akinengero kanyagaka nera ndiba tumene ntumwa kirenga vana Mutumanto Ithinkia gutigira na kurikana antu bari na mawathe ndene kaunti ya Meru nikenda kinyabo bakomba gwita na mbere na kugunika takaribange mureithi waba na rugono itukuona batu etwinya ni onto kwebuka mang'ombe muno wirigirite ria inyo achaura ng'ombe nyonto kwa itukuona mbanje ndiwere goro muno itukuromba rais wetu aingilie ametegere kinya kithamto na minister wa finance minister oyo karejirora muntu yao gutetheria muntu mucioke kuri bura rais yaomba weta mbere ai mwitegagia akamuthukiria nontu bwa mbere kuna kwi nyumba ngia umite na nwethe akenda kuthithukia acoka kirira kwa umbeca ini kwingia na antu bapinde birundi itukuona itukufinyilika muno nontu yonto elbwende ni raire itekweleka na antu ba disability tekuonania bateonana bawita university kwa na iba itukuinywa manto education na mheshimiwa rais amenye muntu ake akuinya kithomo kana afya ethira akinya nthe yonthe nontu kana kamwe kaumba kuthoma katethia antu constituency yonthe. Tulisema kazi sitaonekana. Angalia mimi ni fundi lakini sina pesa, niko na watoto high school, sina pesa na nikiuliza ile kampuni nakuja kutujengea hapa, nikiuliza kazi nakosa, naambiwa ngojea tukifika ile kazi utaweza utafanya. Hata kazi ya ofisi ya kuandika sile bidhaa bimeletwa vya kampuni, siwezi nikapatiwa hiyo kazi. Naona mheshimiwa, ukijenga angalia wale map. Ukiniona niko na classes, mimi nikipatiwa kazi ya kuandika nitaandika. Ngabana wetu Mutuma Reverend ito mucogeria ngatho nontu bwangu irakurita lakini ruterwa pinda birundi ito lanete kabisa disability oteo tukuonekana twitegerwa te kwa mbondi ire wa county te kwa cash transfer tie wasa anto torirwa nontu tuteno weso bakuri asaira kuri asa mwaka muntu pinda birundi na karita mbese yu aina twana twilia twina thina tukwenda kuria na kunywa wengo aina thina kwa itu kuromba ngabana wetu atutegere ruterwa rosa twithire tugifaindika ai turi aira mbesa cia baraba te kuomba kenda baomba gutethwa ke afya na ito mucogeria ngatho nontu bwa cibitari ndogo ndogo itweta outpatient tukaewa ndawa lakini ito muromba ithire indirect kuma dispensary mwanka level 4 kutueke na utweta cibitari ndene county muntu opinda birundi atekoya kwa thina onto mwire oke yuongo yukwona ni certificate ai neo ya kwona muntu disability tumbo tethuka yakire appointment ikuthithwa ethire tugiukumagua kuo twina mathina maingi na ito musupportete bwathi akuthithia lakini ito kuromba atutegere antu ba disability otio tukuonekana kabisa yonto ende twina mwako juriara yo mwawa disabled center tukwenda gwaka mutipapa cio tuiketie barua na proposal Meru igatuika iteko succeed itukuromba gavana wetu kwa gwini yo kunene utwagire yo kenda
tumba kwethia twina o iya kuthithagia into people and disability kenda kinya antu ba disability beta mbere utethuka kwa ni mantu ya ofisi ya governor wetu wa Meru County kwina antu bara walemavu bombete kwethira bena thina ya mental disorder kana bena andu baba ingi bena thina ile samaringi kana epilepsy antu bara betete bena thina muno na ibethete aciari bara barete thina nondu muciari arita andu eta kugura ndawa ira nondu atina mbeca mbeca ira bati kugura cio mutu isi au eta kugura mwana ora ndawa nikenda omba gwisa stain kenda omba kuria na omba mutia ara omba gwita akathira mwana ora wire kinya riko kana omba gwithira kinya akwire nondu gwithira atina ndawa woni nkiro omba ofisi ya gavana thai nondu gavana wetu mutuma ni nathikaira mantu ya walemavu yaraithirerwe na njira yagirite andu baba enda ndawa i itukoromba cibitari cionthe nondu cibitari cionthe iri under county government itukuria health centers cionthe ana bari bombe kwa identified kana muntu wothe wina thina ye ndawa ire ciumbe kuretwo cibitari iri baterie tukirekana na riboti yu yegiĩ iromba ria antu bari na mawathe ndene kaunti ya Meru twerekere kire riboti ingine ara kiama kizikeneta Kenya Social Congress Party kana KSCP nibagetete mucemania aza ndene kaunti ya Meru ni araboreti antu gutonya kire kiama kiu na amana babo niba areganite na mantu kathomba chiraja gwita na mbere ndene ya nthiguru ya Kenya mantu tambe umbithi kwaragwa na bange kwithirwa bakigwatwa migwate MC Mwitonga na umbira gukinya kire mucemania joka magiki na gutubanganira riboti yu na njira intari kiama kia National Congress ni kiumbite kwithirwa gitirimanite ndene ya Meru aria kiumbite kwithirwa gikiambiria gwicokaniria nikenda gikomba kwithirwa gigicwa ona kinya athingati bakiaria ni baritie jaja. Asante sana members of the Fourth Estate na mashabiki wangu na wafuasi wa Kenya Social Congress. Mimi naitwa Atati Kengere, party leader wa Kenya Social Congress, chama ambacho kilianzishwa na Mheshimiwa Wanyona. Leo tumekuwa na kongamano hapa Meru ikileta pamoja watu kutoka Tharaka Nithi, Isiolo na constituency zote za Meru. Lengo kubwa lilikuwa ni kuja kuleta recruitment ya wanachama na kuhamasisha wafuasi wa chama maneno kuhusu vile tumejipanga kwenda mbele. Mimi naitwa John Kubai. Kwanza kabisa mimi ni kuangalia mambo ya walemavu. Kwa Meru County Assembly na nyingine nyingi hatuna mwakilishi yeyote wa walemavu. Swali ni hiyo IBC ilikuwa imelala, hawakuwa wamesoma sheria. Jambo la pili, mahakama za Kenya ni kulala zimelala. Kwa nini zinakubali mambo ya petition na county assembly ama senate ambaye imekiuka kifungu nambari ya 54 sehemu ya pili 54 sabbatical 2 ambayo inasema 5% ya persons with disability. Dr. Peter Rwanda, ni mimi coordinator wa Meru County kwa Kenya Social Congress. Na kulingana na lile swali umeniuliza, I think I will be able to articulate properly if I use English. Kenya Social Congress is found on the social setup, whereby the rule, the people are going to be governed from themselves. They are just going to pick leaders who are going to govern them, and then they are going to reflect downwards the leadership again, so that they can be able always to listen to the needs of the people. So if Kenya Social Congress, as we have inaugurated it today, we have announced it today here, if at all we are going to be the ones to pick the next government, the best thing that we are going to do, first of all, is to be transparent to ourselves, address things from the basics, and then listen to the people, see the people's needs. And then from there, we need to learn. We will learn properly because we have seen what has happened. We are going to
start with the people, because the economy cannot grow without the goodwill of the people. Na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutonga ngikuripotera ndine Mutindo ajwa Kangangi Northimenti Meru TV. Mutegeri wa Meru TV kiri ripoti ingine ati akuru banjuri ya Meru barabatongeretu ni Linus Kathera nibaumĩrĩte na kuga bo niboethirĩte bakĩgwatanĩra ta njũri na njũri ĩtĩthĩrĩtwe ĩkĩathũkana o ta ũrĩa kwĩthĩrĩtwe kũrĩ na uge bwa ukanyuma kũringana na akũrũ baba ba njũri ya Meru baugĩte atĩ moroto bwa jwa njũri nĩ gũtigĩrĩra nĩ bakũreta ũrũmwe na ngwatanĩro kĩrĩ akaribonde ba Meru. Nkũrũki nĩ baugĩte bamwe ba akũrũ barĩa bagwĩtagia ũtate na mawatho ja njũri bakomba kũthũra bakĩambĩrua kĩrĩ gĩkundi gĩkĩ. Mũkiri wa Nkonja na riboti ĩyo. Mara na njori tena tena njori sawa kabisa kutongoria kwa njori boromi kwa kisheria kikatiba ni akoroba njori nchake ya Meru batrimanete kianine ke mail 3 batongoretu ni mukaririte wo Linus Kathera ekuyira tenjori ni watanirite na baraba kumira na kuwa tenjori ni thangalene boni ontobote bwa uma nabo kirinjori ni bawete ati kinyanja baba kweta bakiara semanto ya tibuye njori bakobebeleke nyumba yo ya njori na endere bakenda kweya nika bakaumira na barombe nkome kirinjori kenda njori bete kederenge antobere ibele bawito sieta njori bageta kudurana batirimana bakonga nyatwana tutarathiria nyazukuru bakaewa bakaurwa nchobi baeto sieta akuru njori ko anto bonda tukwathokana abonturare bateke njori na tukubenga njori ne ba problems na njori tayari ni tobete already problems yayo no ntwe kwa communicate baria barega gwitania na njori ra itaga igege atuma gwanto bakwathora nai na njori kinyo mungondo baubonde kinyo baba rugita bete kitagene bongo ini jamani obo ne kabe na tamaa ya kuwa ndongoza kama baba kuwa ima jamani orende majamani ya sub county bange no ibale majamani bale mombare ndo byanto bengwa wau njori oke akolo kale ndo byanto wena kerumi kinyomba ukira kanku abobo indi jamani obibeye wondera dena njori le manjori dena na njori ye etena dena mundo wetarigaro agana rigaro ale tipo bu ale doanya ora ingilite te moro ya mainge na jobie mbige na kanga na bagi ibaye ta kwingilite kenyo aeroport Kenya Riu kiri akoroba ni bakuabo batongoretu ni katibera yo bari nayo na kinya ni bathiataira ukilukira manto yako ni utongoria na bo bate kwenda siasa kiri njori ncheke itetekeria gikundi chochote kireta siasa ndene njuri kinywa thiroi mukuru njuri wenda kuringa siasa ukaringa siasa ome ya njuri ncheke akoroba chau tutetekeria no an instrumento is not a political instrument o kwenda kumara njuri ne na ya kanune kana siasa na kile batwe ito morokam na le kana njuri irite ngwe njuri ne kenda njuri yeto ya simieka na Kathera nawe tembere kuendelea kulita ngweke no ntubatwe tura Meru atongeria Meru bonde at whatever level badu tu yekete Kathera no ntukathera ratibu mtomba ogera kwa kombua manto ya njuri ere aria bayo so antoba kuthwania kwebo bakethe njuri kana bakukara kwendo ice njuri ne njuri temya kurwa njuri yere kuthai njuri ebangirwe nerekera sheria oro kuthwania kurite omba kuona eteke kya chairman yo njuri kage kathiurunga ibo katiba egwa ge batathoma katiba keuma ge gathero tero kegeya ke mwembe ringi kikathiurunga ke Meru inge no ntomeru ni nene Kiripotera Meru TV kuma kianine kinene ke mail 3 Igembe Central Beta Mukiri Nkonja Nkatho cia mwanya Mukiri wa Nkonja kuma ntere chiuche Igembe nonto bwa rugono rum kungena kune ati umwe wa musiasa ndene kaunti ya Meru
na nkoroki umwe bara barojagira gitike mujumbe umwe kurunde ne county ziyuzikana tangirote biriri na shumiriti na kwariria mantu kathomba jegi utongeria bondeguru ya Kenya kuringana na biriri augete ati ndeguru itithiritwe kana jamwe jama karika jarja kuonekana te makarika jabatera gwititho na mbere na nkoroki akimeneria makarika jantu gutigira ne bakuragana kuringana na biriri augete kinya mtu ethirwa agikuagira Anthony kana agikuthithira gintu gegetu kubatara obatere kuthingatira watho indi tikumuraga mwekuru mutongeria na mwekuru rigitumi uria wijikene ja Madam Virere uria wethiritwe akimereria gitike women rep mata nombite kwithirwo akiumira nomba kurita ugambi bwawe ugambi buthongi aria augite nima no mwanka tugaruke na no mwanka twitikirie aria twakinya no ria gukari kenda tumenye ukara bwega freedom of choice benda with opposition bakare opposition benda gukara in government bakare in government lakini bora turauga ni ati tugerie ni no twaringire kura 2022 na twaringire thirikari ira ekuo kura chetu chionde so we gave them our vote na based on a promise for them to deliver something to us tukathora thai twambe twetie birambi batu promisere tuone kana kwetha twamba inya kuri wakura ira chetu twaringire 2022 by getting what we can get nonto tukaweta twin the opposition dai tomba gutuika ignored kana excluded so ndomba kuria twina political wisdom to make decisions ira to make cha politics but of course at the end of the day people have their democratic right to make their minds on what to do or who to support. Ndienda kuga tutuike tolerant society antu bakombokarania ati kinyoke otuika criticized utibwete ku overreact tuga ati kwebwo bakorumwa we public officer bukengana kinyana na betu mwanka gwatuika mwana agaku in the process ito tuike tolerant whether we public officer or a leader whether we na tolerance level very high nchoke ndombe kinyabara nabo bautumira mitandao batwe ba exercise responsible journalism whether ati kinyabo bamenya kinya leaders are also human beings kinyoe criticize mtu be factual no choke whether we na iraita wa constructive criticism do not lie urongo iboto manto bakathora kwe gintu kira take it through the test of is it true, is it helpful, is it kind. If something is not helpful, is not true, it is not kind, then do not write it. And there are some other people who even go to the extent of actually lying. Ukona ketha inya batu antu basiasa itwenda twaiki antu baingi muno kotini na defamation na libel no tuona some people bagwa attack ba watakinya your personal life bakaria mantu ya family yaku na otomana wa urinye mtu imbi no twakwandika mantu yau kwetha kwibwa kumenya inyau na mtu te kumenya akauga nderirwe na ate kumenya ignorance is no defense in law uti mtu bwete kurawa for anything inya mtu ake gukosera kwira wa let the law take its course. Two wrongs do not make a right. So ubunku ndomba kwenda kwira Gen Z, let's exercise responsible journalism, but also let me ask everybody else to be tolerant na tureke kura utiaje kura anto kinya gitarari ngine other regime to arake mantu ya extrajudicial killings kana misuse of the public of the justice system. Those are things that in a modern society we should not tolerate. Na jau ni jonda ikia kuthirwa kiona na kigua mbita MC Mwitongangi kuripotera ndene ya Mutindu Kangangi Northimenti Meru TV. Kile ripoti ingine ati munini wa rais wa ndegura ya Kenya Profesa Kithure Kindiki akiarekeria ndionga iretete na mbere na yonta irechege kamba none ni gucumiri na kumeneria bonene bamwe batongeria barutere rurega na thirikari nikira kuga neka bambirite siasa chemarumi na kwathorana Kenya kuringana na Kindiki augete kagite ne gaka tiga siasa inde ne kagita gakuritira akenya ngoge akiuga thirikari ya Kenya kwanza iretongeretwo ni rais William Ruto igatigera ne kuingia mawira ne chonde kire Kenya mbere kithurano ga 2027 na kagita ga siasa ka Kenya bageta na mbere na siasa na kwiringira ndebe kinyabo.
hatutaki ku waste time na watu wako na siasa hapa ya upumbavu, siasa ya ukabila. Sasa hii kabila itakupeleka wapi? Nyinyi mnajua mimi ni jirani yenu. Wacha niwaambie ukweli. Unajua jirani anaweza ambia wewe ukweli na hakuna kitu utafanya. Kwa sababu sisi sehemu hii Wakamba wengi hata hawaishi Ukambani. Wengine wako Mombasa. Wengine wako Lamu. Niliwakuta huko Poromoko huko na huko Lamu na Mpeketoni. Niwoka natibu. Wengine wako Taveta. Wengine wako Hola. Wengine wako Garissa. Wengine wako Eldoret. Sasa mkiletea upuzi wa kutenganisha watu kwa kabila, si wale watu yetu ambao wanaishi mbali, si watapata matatizo kuishi na watu majirani ya kwao, wale wako nao kule, kwa sababu mahali Mkenya hapo ndio nyumbani kwao. Wale Wakamba wako Taveta, huko ndio kwao. Wale wako Lamu, huko ndio kwao. Wale wako Garissa, huko ndio kwao. So mungetaka umoja wa taifa ama mnataka ukabila? Tungetaka taifa iwe tuwe na umoja. Kwa hivyo let us protect the unity of our country. Let us pray that our country remains united. Na siasa isikuwe ni uadui. Hakuna uadui kwa siasa. Siasa kila mtu anauza sera yake. Anasema huyu amejenga hospitali 20, mimi nitajenga 30. Mwingine anasema huyu anajenga shule 100, nitajenga shule 200. Mashindano tu ya sera. Mwenye anapata anashukuru Mungu, anakuwa kiongozi wa kila mtu. Mwenye anakosa pia anangojea labda Mungu atamsaidia siku nyingine. Ni huo kanategwa jameni. Hakuna uadui. There is no problem. Ndio unaona sisi tuko relax, hatuna stress. Naona watu wengine huko wako na stress na kisirani kubwa na hasira na stress. Mtu wako na kisirani inatoka hapa inafika Cape Town. There is no problem. Siku ya kampeni ikifika, mwenye atapata ashukuru Mungu, mwenye hatapata angoje. Hata yeye ashukuru Mungu angoje, atapata siku nyingine. Gavana wa kaunti ya Meru Reverend Isaac Mutuma Ntuithinkia na mbere kwethera wagitithia na mbere ndio ngawe nterete Tigania East aria ariongere akariba wandi ya Mikindori akiaria kagitene kau. Gavana Mutuma na ugete ati agatigira na kuriukia miradi yombe iria rarikitie na gukwama nterezi ngorokina ugete akagwatanira na mujumbe wa nterezi Tigania East Mpuru wa Buri gutigira ne bakureta maendeleo na witi na mbere ndene ya gishigo bunge giki Tigania East akirekeria. Gavana Mutuma na oritia kariba Tigania East na kinya kaunti ya Meru ugweta na mbere na kugwata atongeria barabonde bathuri mbaru nikenda bethirwa bakiritirongoge wina baba wenu, wina thirikari yenu ya county na wina mheshimiwa okobojali muno no bwendete sana no kwenda ku transform uturo bwanto bamulika national government no ntuoni to State House na waheshimiwa ba na jumbe beto tuena mheshimiwa General Mpuru ka tulerie marumbere president akiromba thoko ya mulika na nonto thoko era yekwo ni county na General Mpuru na erwe thoko ya mulika ni ministry ya housing era ya PS Hinga ni yite wakwa lakini mbere na dingeiwe goya mbere national government yo twakira era yekwo te county kaimbo ni kamwallocate mbecha itingi muno nonto ne yite ko value yakwa to with improvement ira yita wa first aid na ngai na bwendete nonto General akiromba thoko witware ko na itwaonere na twaigua na twona gituleria president Maru kababu karingira General Rweloi kareria ikinya mukuru ugo witwa General no mwe woraba okusafite muno agitwa thirikari ya Meru county ira twene othai uwa bwena munda 31 burenda university iriku ya polytechnic kana university yongwa kana bio bionde bira biendene county biethaira biebia ngabana
so ngogere tiere nikenda Meru University ya waka withaka bietu bitia toethira twina mata nyumba cietu cionana bakurara ana betu nya bategeta enara mutindo anchiru baukuma University ya ngwire tiere ya county government aiko waziri on land so waziri kuambiriria Jumatatu ensure mbere oringire VC wa Meru University umurie steps kana stages ira mibango etieri kethira na Ministry of Education kenda tomba gutethia kinya university kuthiata batu na tuturite nguye tukethira ikunenkanira kithaka kire university tubanenkere antu bamekindori ndendo bukaria nontu utongeria burande nabuo nebwe ngai atumire onya nde yonde ate Meru yena mutongeria antu bamekindo nore antu babonene mukuru njenero ke Meru nwenwe ora warache na mwathani nwenga iya tumere ambokeria njara na leo ntende kana ambokerua njenero ambokeria njara na lazima nde yonde ya umango kwa ubo enkareria kaimbo enkareria imundo weto mundo weto ibana bankareria ke Meru na manjabu ya ke Meru aromba into kinya boabwe bote komea mteto ira ke Meru kwa kuiza chia kite tairanto ba constituency ya Tigania East aringa kinya soma soti gendo muona leo kanto bonde Meru bateria general nondo bo bwenda akaringa soma soti nende okiori imbi mogoro akoringa soma soti akawa monene barabara anga ya zangaze anga niete na nini toina thoko era na tureterete na ito watanirete noe no waka lakini athiria waka anenkere kaimbo tumimanenji turi county government lakini thoko ewe ya Mekindori ni general urombete president wa Nthiji mutegere kumana na ripoti uyu yagie ndionga ya governor wa county Meru mutumantu ithingia na ari antere cia Tigania East ni utugukira gatanta teto chieto chia Meru TV utuko nbeto Dennis Mutima Muthomi mwananiria wetu mathithi wa Gorobana Ruo kwa Jacqueline Makena.